bahagere bafashe telefone y'umukobwa baramubwiye babwiye umusekirite ati telefone niza nyirayo naza uyimuhereze baramumuranga nyine baramumubwira urumva Soja yaramaze kumenya wenda kubera ko binjiraga ari aho ngaho abareba uyu mwana w'umukobwa ko bagiye amezi 2 tubukira umukobwa ubana n'umugabo amezi aya uri umugore rero tukibaza uyu mwana w'umukobwa niki yabwiwe na bene wabo catumye azinukwa umugabo we bari bamaranye amezi 2 abavyeyi mwe mukuye uriya mwana w'umugore hariya kuriya gasa umukobwa timugiye kumushingira kandi abahungu namwe muzomenye ubwenge timukaza mutwara abakobwa bavuye mu ngo zabo. Gusuhuje kwifurije igitondo ciza wowe bukende sana bigorobye kwifurije umugoroba mwiza bivanye naho uherereye ngo amahoro y'Imana akomeza abana muri gahunda zawe zose urimo. Turamukije abantu bose bumva runo rurimi tuvuga, turamukije abantu bose badukunda, dusuhuje abantu bari ruguru iwacu, dusuhuje abanyafrika, abanyaziya, abanyaburayi n'abanyamerika, dusuhuje umuryango wa M23 AFC twirwaneho. Turamukije by'umwihariko yo ko subscribe kuri Neza Live TV, uri umuntu w'agaciro kandi uri umuntu w'ingenzi wahisemo neza cyane kuza kwifatanya natwe muri uyu murimo w'ivuga butumwa turi gukora. Dutanze mpore ku bantu babuze ababo, mukomere mwihangane, twihanganishije n'abafite abarwayi mu bitaro nawe mukomere mwihangane. Ibihe bikaba bimeze, ibihe turimo biraguye, turi muri bya bihe Paulo yavuze, bya bihe nyine namwe Bibiliya muza mwumvize ivuga, bya bihe byo kuba gusa byo kugira ubusabane gusa n'Imana, ukirinda ikintu gisa no kuja kure y'Imana. Nibyo bihe turimo, ni ibihe bigoye cyane. Turabasuhuje kandi turabakiriye muri iki kiganiro gitoya tugiye gukora. Turavuga inkuru twigeze kuvuga ubushize, turasubira tuyivuge ntiyagenze neza, twariko dushima Imana ngo byabaye byakunze, ariko inzira za Satani n'inzira z'abagome ziza zibura aho zica cyangwa se uko zikora. Abantu bari muri Kenya ndabasuhuje, aho dutuye cyangwa se aho tubarizwa turabasuhuje cyane. Impamvu mbereye indamukanyanje mvuze ngo muri Kenya tugiye kubabwira amakuru y'umuhungu w'umunyabyinshi witwa Patrick. Ubushize twariko dukora inkuru twakoze inkuru pito tubabwira ko Patrick yashatse umukobwa w'abasegege, ariko bikaba bitaragenze neza hagati y'umuryango wabo. Sinavuga ngo ni imiryango yombi kubera ko umuryango w'abanyabyinshi bo ntaco warimo uzanamo ibintu byo kuvuga cyangwa se kerere, ariko umuryango w'abasegege wabishizemo imbaraga kugira ngo uriya mwana w'umukobwa bamwake Patrick, bagira naho ye bamuhiga ngo bamumwake. Banagenda banavuga n'amagambo avuga ngo habe niyo ngo azomara amezi angahe tuzomumwaka, tuzomugarura, ntabwo tugomba gushingira umwana w'imfubyi, ntabwo tugomba gushingira umwana w'ikimuga. Tuzongera twabikoze inkuru nari kugira gusa mbibutse ko ari inkuru yindi ituzanye tugiye gukora, bisa n'ibyahindutse, bisa n'ibyagenze kutari kwiza. Ubu tuvugana Patrick aramaze amezi 2 yubatse, nubwo nyine biba byaraciye muri ya nzira itemewe n'ikanisa, iyo bita kwishingira cyangwa se kubombora. Ngerageje kubivuga mu ndimi 2 ariko bivugika bitandukanye. Yari yishingiye, ariko twebwe mu rurimi rwacu dukoresha ijambo rivuga ngo yarabomboye. Ngo wenda hari abatumva urwo rurimi rwo kubombora, abanyarwanda bazabona kwishingira cyangwa se guterura, twebwe tukabyita kubombora. Wabomboye uzusanga iwe bagose ku nzu bavuza amapendo n'ingoma y'ibyishimo, karibu karibu Maina, karibu karibu, nyine uturimbo nk'utwo ngutwo nyine two kwishima, kuko muri uwo muryango hungutsemo ukundi kuboko kugomba kwagura uwo muryango. Uyu mwana rero w'umuhungu Patrick yaramaze utuvugana yaramaze amezi 2 n'iminsi irengaho yubatse, atwaye umukobwa w'abasegege.
nuko aba muri Kenya biragorana kubera kumuhiga ngo bamumwake, arihisha, bikanavuga ko ngo yamaze n'iminsi nkingahe ari mu gihuru aha yahunga nkaho ari umunyabyaha cyangwa se nkaho ari umujura. Nyine umunyabyaha niwe utazugira amahoro. Azabana naja mu nzu baramusangamo ninja muhehe akamagusa hunga. Ibyo ngibyo biraba aguma kwihisha, abona bitakunda, aje Bugande naho baramukurikira, arakomeza arihisha. Urebe umuntu wakundanye n'umukobwa mushuti wiwe cyangwa se umwana mugenzi wiwe, akaza aje ahantu hayihisha nkaho yisha cyangwa nkaho yibye cyangwa nkaho yakoze igitangaza. Aje Bugande bakomeza kumuhiga, arangije biba ngombwa ko aja mu gihugu ca Kongo ahitwa mu makuru aha yavugwa ko ngo yageze Kinshasa kubera umutekano muke w'izi ntambara, arahava aja i Kamembe. Niho yarari kugeza n'ubu ngubu. Amara gushika i Kamembe akomeza kuba muri bwa buzima nyine ngo kumva atari feri ry'uko agomba kuja mu bandi kubera kwa guhigwa. Kurya bavuze ngo habe nezomara amezi angaya cyangwa imyaka ingaya tuzomugarura. Ibyo ngibyo birabaye, iratuye. Inkuru ya Patrick mwarayibonye, abantu benshi yarabavugishije, bavugisha, noneho gabisa n'ibituje kubera ko yari Kamembe aratura. Ibyo ngibyo birabaye. Haje kuba niyinga, iriyinga rishize, ejo bundi hashize, nibwo ngo haje umuntu umwe wo mu muryango w'abasegege. Urumva abana bo bari bazi uko byarangiye, bari bazi ko nyine n'umugore n'umugabo amezi abiri. Haza umuntu umwe mu muryango w'abasegege, niko ayo makuru ari kuvuga cyangwa se ari kuvugwa, ngo amare kuza abwira umwana, nyine barabasura bisanzwe aho bari amare kubasura tiduherekezega. Amare kubaherekeza bageze ngo kuri gate cyangwa se ku gipango, ngo bari ku gipango gifite umusekirite cyangwa se umusoja. Bahagire bafashe telefone y'umukobwa, baramubwiye, babwiye umusekirite ati telefone neza, nyirayo naza uyimuhereze. Baramumuranga nyine baramumubwira. Urumva soja yaramaze kumenya wenda kubera ko binjiraga ari aho ngaho abareba. Wa mukobwa afashe inzira aragiye, atabwiye umugabo, asiga telefone ari umugabo ari kumushakiraho aha agira ngo amubaze ko watinze urihe. Ibyo ngibyo birabaye. Umugabo ageze aho ku muhanda, asohotse gate bamuhaye telefone, yamubwira ngo umuntu ari hafi. Umugoroba urabaye, ijoro rirabaye, burakeye, burije. Ubu tuba tuvugana hagiye umunsi turi na kangahe, turi na kabiri. Amaze iminsi ibiri yaragiye, yarataye yarataye, turi na gatatu. Amaze iminsi 3. Isoko nuko ahukana. Amaze iminsi 3 yarataye umugabo, yaragiye. Ariko bikavugwa ko ari bene wabo bamugiriye iyo nama, ari nabo baje no gufata niya mbere, baza no kumukura aho ngaho kubera ko n'ibintu bari bararahiriye, baranabisinyira ko bagomba gukora ibishoboka uno mwana wabo agatandukana na Patrick. Ibyo ngibyo reka tubyibaza sasa, reka dukritike natwe ayo makuru cyangwa se tugisho tuyatera commentaire. Uyu mwana w'umukobwa kuba agiye amezi 2, turukira umukobwa ubana n'umugabo amezi aya, uri umugore, umukobwa wese uri kumwe n'umuhungu mu nzu, nk'umugore n'umugabo amezi aya, uri umugore. Kandi bari bakundana cyane. Reka basubize inyuma gatoya akiri ahangaha muri Kenya. Muribuka ko imiryango yateranye ikibazo cyayo bashaka kumugarura, bahamagara Patrick. Bamara guhamagara Patrick, aravuga ngo umukobwa sinamushimuse kuko mubivuga kandi simineri kuko mutanga iyo dosiye. Umukobwa twarakundanye kandi afite imyaka y'ubukure n'ikimenyimenyi. Reka mubaheze muvugana. Umukobwa avugana n'umuryango we, avugana na polisi, arababwira ngo nimejibeba cyangwa se nimejipeleka kwa mapenzi yangu. Urumva ibyo muhamuvuga ngo yashimuse kwa ukweli, mimi nimejipeleka kwa uamuzi wangu. Bishatse kuvuga
kuvuga ngo jewe nijanye nta gahato mu gutekereza kwanje nta ushizeho igitugu cyangwa se ntawufatiyeho imbundi cyangwa se imbugita nijanye. Ibyo ngibyo birabaye umukobwa biba clear, bisa n'ibituje muri polisi kubera ko case yari hari yari kivuga ko umukobwa ari under age kandi yatwawe biri mu bintu by'amanyanga. Umukobwa bisobanura gutyo, amara ko bisobanura gutyo basa n'abatuje baragenda. None gatwibaza uko umukobwa baje kumutwara, ibi bintu byo kumutwara ntiyari ibintu byo kuvuga ngo mukumurazimisha kumutwara ku nabi, kubera ko umwana w'umukobwa iwe yari yarakunze kandi yaremeye, noneho n'ikimenyimenyi cyangwa se n'ikigeretse kuri ibyo tuvuga byose baratega bombi kuva ahangaha ni Kamembe. Abantu mutazi Kamembe nshuti yanje, abantu mutazi isafari, abantu benshi barakize ubunyine basigaye bagendera mu ndege ntibakimenya umuruho w'imodoka. Ariko reka mbwira nibutse abantu bo mu modoka, mutekereze kuva hano i Nairobi ugatega imodoka no mu mujyi na yani kuko ibino muzi nakakavuyo igenda nayo ibadunda, mugatega Trinity mukagera Imbarara, mwumvugo rugenda ko ndabwira abagiye mu modoka mu ndege mwegente muzumuruho aho ukava Imbarara ukagenda mu modoka ukagera neza Kamembe. Aho mu ndege gabone mata 70 tibo bimenye ko ndabwira abagenzi banje tutega bisi. Nuko none tukibaza uyu mwana w'umukobwa niki yabwiwe na bene wabo catumye azinukwa umugabo we bari bamaranya amezi 2. Gusa ico ndahagazeho sinzi nimba bari bireze mu kanisa cyangwa se barasaza imbabazi bakabasengera cyangwa se bakababarira ya mihango y'itorero mu muco wacu niko biza bigenda. Wabomboye asaza kirega akaja mu bagabo n'umwe bakaja mu bagore, cyangwa cyo singiyagazaho nimba yarabaye yarireze akaja nyine mu gikundi c'abagabo, cyangwa cyo singiyagazaho singiye kukibisha. Ariko kuri guhari uyu mwana w'umukobwa niki yabwiwe niki yahawe kugira ngo yemere guta umugabo. Twumvishije abagore bahukanye ukuga nimba yo kwakana simbizi, ariko mu biriho byo uyu mwana w'umukobwa yakuwe hariya ko kunabi, kuko ntawe yakuwe hariya nk'ijambo ryiza ryihumure. Kandi rega mutirengagiza abanyamurenge turavugana turaziranye, hari ukuntu uzubwira umuntu ukamusanga uriya muntu karavuga ububi bwanje atanze kunyica gusa muri we, ariko n'ubu simpamenya icyo bamubwiye akemera akanasiga na telefone yiwe karamata bamushaka. Mutekereze cyo kintu namwe ko turatoza amakuru neza yose. Ejo tuzokora part 2 tumenye uwakuye uriya mwana w'umukobwa hariya kwa Patrick akamujana. Uwo niwe tutaramenya izina ryiwe, ariko tuzokora part 2 tubabwira izina ryiwe ndetse n'amakuru mpanke nakumenya nzomenya bitarenze ejo. Tuzomenya icura mwana yahawe, tumenye amakuru yabwiwe kugira ngo ate umugabo bari bamaranye amezi 2 kandi wenyine mu bushize akiri Nairobi yaravuze ngo mu mugabo wanje twarakundanye kandi turi kumwe ko wa muzi wangu. None natwe indimi zacu zaraturizemo kuntu twabanye nawe mu mahitamo yanje ndetse n'ubushake bwanje. Mureke gukomeza kunsakuriza umugabo, mureke ntuze nzare ndere ngira umuryango. Ayo magambo yari yavuze amuva mu kanwa, ariko sinzi nimba yari yavuze aha yarota akaba yarageze iriya akayibagirwa. Gusa bikavugwa ko ari abantu baje kumutora, bari baje kumusura, akabaherekeza agasiga telefone akamagenda nagiye kwa kundi bazavuna ngo bagiye nk'abagesera. Aya makuru tuzabahereza ejo. Dukeneye ibitekerezo byanyu, ariko uruhande rumwe njewe kavuga ngo Bwana Yesu asifiwe kubera ko agiye ataramukorera ikintu kibi. Uruhande rumwe asegege mama biteye ubwoba, uruhande rumwe ariko si bose mugira ngo abantu bifura, ariko mukagiramo n'ibindi bimawu byabicanye. Reka kari kaza kavuga nzabenda bakuru bazavuga ngo kuko amwe y'amazi garamye ngo reka kibikiwe n'umwe na bose kandi umwe azatukisha bose. Ico ngico kibaye clear. Abakubwira ngo ejo uyu mukobwa nawe azogire nabi Patrick cyangwa se amufungishe cyangwa se amwice, umufunga ayo yamufungisha cyane ko kumufungisha se bivuze iki?
yo mufungisha kugira ngo amufungishe cyangwa se amuteze ikindi kibazo gituma umwana ahungabana cyangwa se akurwa mu mubiri wa mukobwa yagize neza kugenda byibuza wowe twakwita mu mfurakazi kubera kugiye udahemutse udafungishije umuntu kuko ipepo yemeye twiciye umuntu kandi ngo ni inzu yanyu aba kugira ngo umene amaraso cyangwa se ufungishe umwana w'imfubyi Patrick wagenda kugiye byibuza nyine aho ngaho wowe two kuvuga neza n'ukuri nta kintu twibi two kuvugaho two gutera amabuye ariko icyo tukwibutsa cyo mukobwa tukiri umukobwa uri umugore wananiwe urugo washutswe ugatunga abakomezayo abiri rero ibyo ngibyo muzamereka kubyitiranya ntabwo ukiri umukobwa nigeze kumva Dr. Antoine Rutayisire yavuga umupasiteri mwiza kandi azavuga ibintu bizenda ndabikunda akunda kuvuga hejuru y'ibijanye n'ingo yaravuze ngo hano ngo mu kanisa ngo muri umurimo w'Imana ngo twicaranye n'abanyina w'abanyakwigendera ati kuko umukobwa usanga yitwa ngo n'umukobwa amaze gukuramo indisi inda isi zitatu urumva ngo ngo si umukobwa uwo ni nyina wa Marihemu siko yeme tuzababwira amakuru y'ejo iwakuye uriya mwana hariya nico yamushukishije kugira ngo have kandi yonyine n'akanwa ke yaravuze ngo jewe ndamukunda n'uburenganzira bwaje kandi n'amahitamo yanje namugiyeho bikeneye reka tubashimire reka manze mpeze message abavyeyi mwabavyeyi mwe mukuye uriya mwana w'umugore hariya kuriya gasa umukobwa timugiye kumushingira kandi abahungu namwe muzomenye ubwenge timukaza mutwara abakobwa bavuye mu ngo zabo cyangwa se abakobwa bagira abavyeyi babacuragurira kuriya mubizi timukaza mubatwara ubu nguwo ejo nejo bundi azogufungisha ntagufungisha azokwicisha natakwicisha azagutera teresi ngare wa musaza wamusanga bakubyibuha gusabazanya tujije kubera kurana kubera amawazo ubu nyine abagabo benshi bishwa n'ama stress y'abagore ariko nyine kubera ko ari imfura akanga kuruvamo nutaruvamo uzorugwamo nuko reka rero tubashimire mwakoze kubana natwe amahoro mu mutima n'amafaranga mikofi ibigana gacu nakagaruka ciao ciao bye.